Confession every day. Every day siyavuka si confess andina sono emoyeni ngoba uJesu wathatha zonke izono zakhe kodwa uthetha ngitsho wathi oath. Amen. Manuel. Amen. Isaiah 53 bezike Isaiah dandakaze ndifundi kodwa ndandimazi emilonyeni yabantu ndemivumo yakho siphilisiwe angikaze ndiyibonekele ntuba kanti lemivumo esiphilisile yeyiphi andike ngokuyiphumaphi ngoba abantu bayinkoda umuntu ethandaza siyabonga Nkosi lemivumo yakho siphilisiwe but after lemivumo seyisiphilisile kaphinde lo Jesu sesiphinde khona simbone mncane ukuthi akaphinde fanele xa sengene esibhedlela bese ngibona ndiyofa and andithandazi enough ngoba nangu ngenile esibhedlela yodwa nje la our transgressions la 53 nje zona ezi zethu zona kodwa yena wathanda uNkulunkulu ndandithanda ke la verse 10 or verse 11 othi kwathanda yena amen amchokoze amen sizo kwenza inkonzo yomnikelo egameni